Good morning ke Kropor Patoa Kotoa Pe ko Pongpongini ko tong tupeni a Australia no si o mai momoko au pita Australia pe a ko tokola o nau ta utu pe tu ala a o mai fana Musia tu lah tu me tu ako ko momoko ko ya o mafana nge tu a di fale Bye Cristina. Oleva ke fai nga mali ka tok fai kati ka tomu atotong ye tiki te kati. Iya. O teu foke tau alu ki Griffith. O si mau ke a taha ono. Pule lulu osikane ko inga me to ki tolo yai teu ke tau sio i a state of origin. Puke hoko mai a taha ono. A state of origin he wi kahau. Ko ki lo pe fai hen pe fai me fo ko hao ngotama akapulu ki mo wa
Ko hinga ko palo palema ko ni te moto eke. Mana mahu. Kata itu kan orang tahu lah. Cuma friends deh. Botau fia pe botau happy maoli oli pe. Felipe, Brasil, te calme Felipe ahí. Kaya. Pag behila fallo ko ni go. Kan orang tahu juga. Sai. Iya. Tahu orang tahu orang. How are you? Yeah, very good. Yeah. Vamos a llegar a Yeah. How are you, Saglam? How are you? Kan lagi Bali ini. How are you? Hi, baby. Yeah. Bang. Hey. Welcome here.